O folofa ba fataru fatu Samoa lau fa mau ele nei vaenga o lea fiafi. E na ua toi fa au wina fo ele tautua ma le o nanga fa au mau. Ia alau por kalame o le Tautai A'e ma le manuia faiva o lo tātou utino o Tautai A'e ma le malo. Ia Tautai A'e fo i ma le fiafia ma le saonga le mu. Tiute e me se fo i o ngā luenga sa fita i tunga i heilo tātou utino. Ele amatanga fo i o le neiva yaso. Io e lo na aso se furu marfito le masina o ke topa. Io la eri le alu o ke kopari u fasi fo. Lua filu su ma le lua le to o na le neo Asiata fare maru le fo o se e melunga le poro kalame. Ia ma le tautua wha wau a le tātou Bluwave TV. Ia po o le poro kalame whai u. Ia ile nei aso Tautai A'e ma le manuia whaivaro tātou utiro. Ma lo le soifua folau. Ma lo le soifua maua. Ma lo le langi e mama. Ia ma le soifua lau le lei. O amai. O amai o ele nei vanga o le afiafi. Ia o amai fo ile toe tau amantai o ngā luenga o le nei fo i vaiaso. Ia wa o le alu o le vaiaso le tūlanga le waiai. Pei o le emo le manta le tūlanga o waiai tātou. O la fo iaso ma tausanga ma futia ua mawai. E pi a o le wiki eno se mea mi lava. Ioi. E matua fiu fo i ngofo i le aso farai le aso to ana i aso safa to ato i maua le vano i le aso ngafu. Al taimire nei. Ia a tātou tala noa i fo i mea tau weekend. Ia pe ia fo i o se aso se tasi. Wale ia fo i se umi tele. Ia wa ona o le matua tele vave o le soifuanga ua iei nei ma le alu o taimi. Uio lea. Ia ele umai mawhaititia le nganga whiaftairu tātou ma te sili le langi. Ola ua mawhai fo i o nei e whaasoa so mailo nanga le lei e tusai o le soifua. Ma le ola olo e soifua ma ua lai. Ia le u tātou mawai fo i le nei i aso ngafua o le nei fo i vai aso. Le amatanga o tiu te o whiau mga aluenga. A meisi o tofinga o whamanuianga. Ia ua te itasi a ma whamanuia i le dua i tātou lava. Manta mai lava i o nao si o nei pa i o Samoa ma i o na tafa te tele. A ingo tupu, a ingo a ingo papa, a inga na tafa i wha. Ia, ma a inga fo i nei i tele malama. Whaatu lou ma whaatalo whaatu Asiata i proklame le nevanga o le awhiawhi. Ma lo le saonga le mo fo i whiau ma tiute. Ia o whita i tungai, ea mai le nei aso sa e whainga nuenga. Ia po na uma mai lava le mana ia o le weekend. Ia mai whaakifa mai a fo i tūranga o taalonga na whenga i mara weekend. Ia le awa e anu anua ia whapene. Ia empe se fo i o le tūranga sa whenga iai. Ia ele toi nama le laina le tūlanga na si ui mai ai whai ungo le vai aso e se fo i o le levanga kau mo o mai le taalonga le na laua lunga ma tele ai tala. Se taimi tātou o tau te whaasoa ai o te fia mo i whaatalofa mo folofa. Pa i o Samoa ia ele o se aunga tā pe o te tau alo vao e tūlanga o mamalu Samoa o le anturu tofi. O pa ia e tiu whaamantala o ai. Ia mai ai le tawha e o le la. Se ia toe ngā ifo i whilima pole tō ne tau wilo ai manu o malo. Manatu ia tātou o whanga iei ma malu o le tua. Ia wafi hoi o le tala le lei whaatalofa mo folofa antu ia ona te tofi e le tua. Ia o le whatawhaitaulanga ma mala o le whatawhaitaulanga pa ia. O ie osi ai lo tātou vāna nofo ma lo tātou ma teisili le langi. O folofa ma whaatalofa atu ai. Whioi o le tala le lei mo tau wharitua. Ai maise o so o se whatawhaitaulanga. Ma le au whaingaruga te tofi alo tātou ma teisili le langi. Ia, a whela o whaatalofa i tua asina sina. E lantou o lo ta oto pailango na lantou pōponga whala ma le ula o le ula. Tu ia muri papanga ma whai vore ta malo whaleanta o le pati ta oto a whepo. Ia na ia uli masao wheta alolo inga e meso lava singa o lo whita tunga iailu tātou tino ma le au māla losi whaafita ia tu ma momoli atu le wha malo whaabitoa le prokalame ia anti o tau o tua asina sina. Kama fui lea le ka i ongo se furu, fiku se furu, varu se furu, iwa se furu, se lau ma whaupopo tua i lunga. Whaavitai la tau tapua inga mau. Ioi. Tātou fo i lau māla losi, awane o tātou me lea to e lau. Awane i o tātou seuta filia manuia ma whai ona tō pule mai ai na i o tātou mātua matutua. A maua loa havanoa, alu e tā pāse whamanuianga ai tele i alu te whainga luenga. Ioi. O nei whato e toe a muli o leolana e whai e matua tāua lava. E mesere nei soifuanga mui a fo i tātou o loo soifua mātua. O loo soifua pēr ma whiola mai nei o tātou mātua. Ia o loo mawhai a la o na avea o se e matua avea fo i lele o se la au tele e au whanga i ai manuia. Pe o se aoa tele
mafai ona e matanana iai te surufanga iai te fesili iai au mai fa manuianga a fai alu aso wa tau fa le tonu io wa tau pona dia lau sa valinga te tapa iai io e mafai foi na tapa ile tu ai mana tu mai foi tala tu pa ia e iri sikai mila e kapa mamawa ile tu or mamawa le meu lo ofio ia ai se asianga ai halu te a mai se fa manuianga lo ta mama lo tinana yo o tafa ia pe mai foi sana tu alalo wa ta patu li te tama mai sana tu lalo io wa foi te musu o tatu ile amatanga proclame moro wa fe mai rungo proclame si fa talo fa fio il tatu proclame me so wompa nga masan ai wo umare tu ile va nga le tau wa ia io e foi listanga ta fa mai tau musu e fa so na fa fitau li ona mantua wa i tu ina ma fo fa pena fa mai e se ka ke musu wa fa foi au ken ia ika e fa tu foi e fa mai le ama teilo ai tango nei fa tau mata tau ma fa tau pepeu fa fitau o ie uma ai wa luti ai puava e le pura tunu o te luti ai puava te luti ai o le wa kango ala o le fa fika u le sa urungo le tu so wa no fo ma fa puku yo lima wa no fo tali o fa fitau lima tali malu o la ina pa mai fa for kamanga ele ia se ke ko kangi ai e matua susu ale tau au o fortina ma te mai lau ko kangi masusu kau au te ale wa tangi mai fa mai oi mam sa wa oi te sa wa oi ai wa fingata la ngana no fo ta fi mau fa fitauli io e taua fai ma fasoa i madua ina i o lantou silafia e lē ona ia ina lo olanga me se fo ila ungali e bo ri para mo ke bo wa lo tatu fa talo fa te ia fo ile le bo kabiro milo le vanga le e te lo fo e taua mo e ma o tatu uma io a me sia me o tama i ungali la iti fo ngai ka musu ma ngai ya ke le mai o ma ku ma tuna io e le o ta pase la fisosoninga ona ina ia te le lu ainga ai a fai te le se fiso zoninga au mai au mantua le nga moi malai le me ka ur fai ai mana le se o so fonti lui a fai te ta base fiso zoninga ma se fautuanga au mantua e sala i lo kapa a foi sia le nga wale var soifuanga o fai mele la ai e ta wala ia te oi lo ta pa te se fiso zoninga au mantua ia ele vai sua le au amakanga kau le kuku wa yo vai e man tua eta ele le sami pete e te au e te wharongorongo kunga walo loto e ale me wo o ai wale maua e o makiu vai le ngongi iyo e matalona to e tau tua tau fe eli fo ile wale apakaro iyo tu langala na fa penal so ifuanga e ile te me o ima so ua le lua whainga malanga fo ile le whaunga ali la iti tau amata e o ilo i meu mata wa avele meu ka ule ku vai mata lo au ai te nana dia u fa vita uri fa pena mai se ana yo matu fa so ia tele so ninga ia ko fa wo fa kalo fa dalo fa ia i wo ma pa anga mai ali tanto o nanga le BluTV lungo le tanto por calamel to fine a li na me se foi kasile ka tu ia vi i se uma fiska ko story winga tatu to Samoa me se foi le usa tasi leu le mafuta me program me se foi ainga ia taro fa tu foi le tama matua ia fonti mose ia me fanau ia peo le me se foi lo pati ia me la tu fale talo fa tu fio ki fa tai ma tu mai aftai foi mo familianga ia mo program ave to ina pa u aftai mo familianga me so fa so no le proclame fa tai le mafuta mai te sisi me se foi o le tutonga ia le uso tu lo foi so nga tu sa mau fa tamati le lua ma le no falo alo fitele tu ia le proclame mo uto uma ia fa so ro per tato fa talofa Virginia aftai le mafuta mai me se foi o le to o le fionga ia for ti lui ele ko lio tu ia ve esele mafuta me no proclame me so uso ia risco onutoa tai mafuta mai atalo fatu le proclame mo uto malai ba ya kopo Semu ia mar mafutanga le vanga le fiafi o foro fatu le proclame mo uto malava
ia me se foi ni so la toro ma futa me lungo le YouTube channel la me se foi ia o le tatou page le Tautai A'e le nei vanga o le afiafi fatalofa mo folofa tia o tau le au mau i America o tau le au mau i so se stete la vo America fatalofa tu Asiata ma proclame ia o tau a mai o me tau ainga ia me se foi o nei tau so i fuanga ia o te o mai loa ia America po le altu langa le fa ma ia o tau para tu fo ia wake ia waka ko le ko hang o le fa ma o le pumonia le tatou fe nei fo i matua pe o se mi kula fo ile le te mina sa wole fa ma chole ta ilo ile fe le mi kula ya so a nei tani ia wole ya to ia wake ke mari e kwa ia wole to tala noi na ma le tuana tatou tala noi ya America ile fa to fia fe mafio ila to na mali liu Europa per kangia Asia arge kaimi ia Australia o New Zealand ia tala no se fia se la wa fi wala ngai ia wisi ngu mela New Zealand ia ai pe o matu lava wala ya se si o ko o le memali pe yo soia e ma tonga ruenga fa sara la tasile nei news na matua tuli tamo ele to atele io ka ke sa fa i ro wola mai le wa on air sa uni le alu le ngaruenga fa sara la make sure waka o mai ia ka di pokio io o stand by mai ili pokio le o le koviki fia le aula vevea fia possible cases fia ia tef ia ole nei tem ai ro ko fia fa longo i news ka koviki ia ali risco male ai ro ko fia fa longo i news o koviki ai ro ko inkaresi ai nisi le winga o lau tala ua tatou masani ua faifaya masangi ua masani ua peye le foule mea o le tau mai sole la vea ia koviki si ainga lale koviki si ainga lale ua tatou faasoa i le vaenga le amatanga o le proclame o te manatua le urua i taimi na sau ele koviti ai o ngalue fo ile o nanga fo ile radio Samoa te manatua le urua i cases si ainga fo ile nai matua fo ia Samoa e fa fonga mai na mo wale no fa tala no ina fo te lo le lua fe suiva fa u ngol lo suiva that was the first Pacifica case si tangata fo ile le Pacifica wa afia le covid a to fa fo ia nei lo ma fa o il fa so le nite o te mara tua le matou tala no nga masiu ngali ile le na sa wesi ala tamatene mai Australia tau mo fa talo uma ia le au Cristiano fo ina im faiona fai so tau au mo me prayer meetings ma te mana tua la le taimi le nga ka umar ko viki la ala ve se si so le o te fai atu o se matua winga ese le ka fa fefi le matua to te mana tua la le tala mai si to ina o fa tala no ina wa si lo matua si on to le na afia ena faila na tala wo o fo le lo la ainga o tau ua senda kuai message lele wan o toi tu te isi al vaenga le ma fa yele tatu faso ona ole mali o swing or soifuanga te mana tu ale faso sto ina len fa mai ta osiat ia o ko nga me fo lele o ko inga ma ko io bo pe ma ton tanga taleanga vai fainga fa ma ir kambinga sa wele matanga fo mai wa kaunga ave ma ko se moku ku fua ele ko worth ma to e fiola matangata ia fa tu le saunga fa ma ilona amatanga a sau ka mo fai fo le eva vai ese mai ai le tu langa le ngongo fo le tu fa tu ila tu mai la ko fast forward mai la tala ile tai mile nei ia lo afi suiva lo se furu lo tasi lo to lu ma le sia fa ka usanga se i a ko ka wa kula fo ile fa le kemi ngai wa mai ska mo asiak a fa mai ya la fo la le fale la ngola mo fa ma mo covid so e fa ko fa mai siri si fa ku ye ku nga ka ko sa va vali ore mo ngale mangi yo mantuale ya se fa pe mai boy pe ya ka nga vere ringa i ole fa ngo foi ole i poke kauale la nga i maunga fo ie al savi fa tu yo le winga ola utala wa tatu masani
Elea ia se me ke le ma ele uma enga wa ele masangi ia i longa whainga. E sau e tau wha mata uma tau wha fefe mai le amatanga. Ai uma e lava e ke masangi ia i loa. Ia ona avea le it becomes one of your best friends. Ia, wa ula vea uia wa uta wha so aduna matua ko viki ma ko fale. Ko viki ko imara ma ko uwhainga ruenga ina last year, tau sanga le tene. Ia wa uma. Fuilele. O le futa te iloa na ia tawheleni e le kemi o ka vile fo i lua so ka ruai disia o firengi. Ai fa mai ia le kau ngofo fale wa positive fo. It's like an everyday conversation now wale o joy o le waka ko wola fa kasi o pe ya o furu. Ya ale nala talo fa tu ya kasileka ya le se so ye ko ka fa so ka ko coach te le tatu fa so e fa ye tulanga mai se o vai ngo tatu news update ele tulanga fo ile o taiao ia tawuru manga o le parliament ia mana ye fo ina ye tatu news update ya mo Samoa asi tatou atu mo le tatou malolonga a fo i mai lo le tatou malolonga tatou tela no i tatou news update ia me se tala le tatou to Samoa la fu ko mo me mai kai ko le vo ile na salomia ia i si pepe vo ile na mawona remains i le fale manurewa e ora fu mo mai ai tat fa so ai pe a to taliu mai ia mai ai tatou fa salonga fa business le fefi a fai te mo mia o loa mai Samoa ma nisi o atu moto le Pasifika e peo fiti matonga e na o le tasi lava le marketi te mo mia le Tasi Market. Tasi Market e le ngata i fua whatoanga e maua fo i a fee ma isi me tau mafa mai le moana. E peo ona ufai atu e te maua uma o loa mai atu moto le Pasifika o le talo le te sila mai ai numero tasi lea o loa sa palai mai le atu o fiti kako karongi ue fo ia soi maua foi le umala mai tonga e le gata ilea mo ila tau fia le tatou tama o le fai e te maua umala vai Tasi Market A fa fetu langa o whaalawelawe e sa o le lei e maua tatou pusa pisupo tu ai ngā le ia leo le pama le gata foi lea maua pusa moa i so si tu ai ngā sizes fa pe foi la kako pusa siu pipi anse mai ngar ka pusa siu ngar fa mole tai tama ia mo fa la vergata foi leo pusa pepe il Tasi Market e maua fo i pu mo whaalawelawe in bulk i le Tasi Market. ia le nasa moa a mai ala ona fai umala fa tau i nei le o danga le Tasi Market aua nei e tu mu ai alo fai nei o tatu ai ngai sa mo o le fia ngai mar covid e iai fo i le lato o danga ua ta o le monogram e lafo ai tupe mo ai ngai sa mo le ngata o nisi o atu moto le Pasifika e tasi lava le no fuanga i te whaia ai tūranga uma nei le Tasi Market fale o loi Messi Road i West Auckland a renga te leo papakura i South Auckland. Can you be my wife? Toi whawhele atu toi taliu mai o le programe le nei vanga o le awhiawhi teimura wati le o lua se fulu minu te wati ai nei. Ia, le tū lai lima le tautua whauau o le tātou BluTV. I le nei vanga le awhiawhi mat programe o le Tautai A'e. Ia, whataro watu le whionga tofa. Tō whina fo ia tofa le lua. Le mafuta pa le nei vanga le awhiawhi a bese fo o Peter Fiso. Ia, ma le tau fo i mafutanga. Ia, whaafutei tele fo i whamunianga bese fo i o le alo whaanga i runga o le tātou programe. I le nei vanga o le awhiawhi. Ia, ma le tō tele lava utou. Le mafuta mai foi auto te pole o toi foi lava ia ma fa so atu ia ma moli atu ia lo faanga mo auto le to te mafuta mai le nei tai miru ngole poro kalame ia me se foi o kiri sobe malai fa tai mafuta mai ia me se foi o antaule taule va sorry tui fa tai tele le mafuta ngale nei vanga o le afiafi tato atu mo mo tato news update ile nei tai miru poro kalame mo atu nei New Zealand whaalia le whanoanoanga le songa ya Brown Barabin, le songa ya Dave Letele. Ia ina ua malama ele kai au matua alu le ngā o inga le to televo i o le au ngā o ima le au kalepe mea. Ia isi o lato storage po le lato ofisa i manukau. Le ana sto ai le te le o tūlanga i tau mafa. Ma le tua fo.
Tasi le nei whaala putonga po o le organisations fo le it's a free organisations mo Sosoani mo ila tau fo le o lo o ngai ma tūlanga tū ngā o soifua maloloina pe yo le overweight ma mafalo tino o a whawhitauli ma tūlanga whapena o le brown butter bean motivations o le tele fo ila o tūlanga e whamealofa tu e whaipisinisi ma le to tele me sole malo i organisations le nei ina ia la walunga ilo la to o nanga whamealofa i tangata le whawhangare kilo kangaka le au homeless o ila to mo mia foi ili na oni homeless ma se fo to telo ai ngol Pacific kai uti le whaasoa ma whaila no la to wa ia ale la o mala ma ele tai au o matua o ile le popo yo le au nga o i ma le au faumea ia o matua kilingi a to tono pusa isa te tele foi ma avele tele o loa fo i sa whaanganga mō nei tangata e le tango lima. Ia whaalia le whaangau le malia ma le tua fo i sitasi leo paanga le tātou BluTV sa whaatala noina fo i sitasi o i Good Morning Show o tātou. Ia le fo i tamahali i po le fo i uso. So ngā Dave le tele. Ia lango nā le whaanoa noa ma leilo na whingala lo mai. E mafuanga ngau i mea airi kangaka. Ia e misa tangata le sau kila i le kila makoi fo i whare o loa e mafuana ngau i mea ai. Ona o lai fia ai. Ai o le mele angai, o le mele ua ngoi. E fo ilele o le organisation e mawhai ai ona la tau o e fua i fua mai ai me ai e kau leo e ngā oi. O le upomoni le na e tau leo fu e whaise ngā oi ngā. Ona e mawhai ona la tau uisa o hama o atu whapea mai. Ia, whamole mole o mātou fia ai. Se au mainga se whamanguyanga mo mātou ia ai ui o lea. Ia ua leo lea le tūlanga ua whaatau nu o le tōtele lea. Tūlanga tasina vaenga whale tonu. Le ua maua le mai taifo lea le Korea. Le na masalomia i le tūlanga o le fasiotia o Fiana Tama. Ia o ngā sola lola ia lea. Lea la ua arreste e leo i Korea. Ia e ui na leo maua atu o na fōringa. O lea ua whaama oti mai fo na wailungo. Me se fo i o tala oto. New Zealand nei ma le lalolangi ia o le nā ua mawhai o na maua ma arrest. Ia whaatalitali ai la le taimi fo i le leo lea o le toe au mai ai whaapango tai tu tono New Zealand. Ia e tūlai fo i o na mōlianga. Maka ukia kūlanga fo ua iai. Me se fo i la tātou. O iu tau te silifia ai, mo tātou i loa. E le ai ma se mea o toe tau whaafenga kānga sui. En sa ola ukala. E le ai ma se mea o toe whainga down na sui. Po o fea lava e te lafia. E se longa e whako a le maua oe. Pea whapewa e loto a oe o le a e tu umuri male nei soifuanga male nei lalolangi. Ai o le a e malanga i se atu. O le tūlanga ia le maua kainga oe. Ia po e vai tātou o ko lea o le atu te le. Faito miliona o na tangata. Ia ale su e mai a kama makua. Maua le lei mai ia. Le la o whaatalitali le taime toi whaafo i mai ai. Ia i lau whanua o Aotearoa e tali i ona mōlianga. Oso o ana nei na amatai nai le tūlanga le whaatau ina o le ngangana Niue Language Week. E te tonu Aotearoa nei. Whakalofa la iatu to all our Niueans, families and friends and relatives. If you are listening, tuning in, married or being connected to a Niuean family or a nationality, whakalofa la iatu and whakaaue lahi. O ngā kaile i ngā ikiwa sisia koi masikala. Ioi, palau vale whafua se e tua yo le whatua matana ni mai aso. Ole na, so happy Niuean Language Week to all our, in fact, happy Niuean whakalofa la ia to Ryan. Ryan is our producer. Ole tātou Tautai A'e. Niue, he's Niuean. Ia ole leia marfa Samoa Ryan. Ono le tūlanga i tātou porukalame. Toa Samoa. Okay, where do we start from here? To Samoa. Ono se fulu Belitania po enelangi i le ono Samoa. E tele talama finangalo whaalia i le tūlanga o le malolo ai le tātou to Samoa. I le se whaisin tātou tama i tale te isia. O le aso finangalo. Se kangonga omi mai lunga o le tātou
Tātou live le whaia me se sau komengi. Ka pupu o melo fina ngalo. You know, o le aso fina ngalo, where did we go wrong? That's the question that I'm asking. O le atonu a lau mai tau, ai big of it. I ke kaule avea ma professor o se la kapi, po se liki. Se o mea what you see is what you get. O mea le te sila antu iai. O le aso fina ngalo. O le a se vaenga boka kou lape ai. O le a se vaenga te le ua whape ai na lape le tātou au le au lea. Kasi le ngei au lea matua whaafefe mai ai. Ia. Upo moni ale na ele se upu e tau avane ai. Lea ngai maa fuona ufa ia tore tātou au. Le isi au langa matua tala no tele. Le fefe mai. Le ngor kako au le ngor whaari mere le fia o le whaia o ngā uskadia mara uskadia. Iyo. E tau whio lolo ani usila e tau le itatala no mele. Aina matua i lu ngala lo ai ko kelo lo uskadia. Iyo. Ona. Ua vaai aku. Ua le lifa mai leo mai. Maangaia kama. But. Ona le maukupu. E ui o le talonga mua sa o le lei te le ila tau fina ngalo fai mai ya se langa ro kalonga. I mean, yes, o le tai o le fatua a mata le tatu wa tamasanga. But o se mamao le ai te tau wa ona matua tatu to ila lo popo le talonga mua le. Wa te lo fai hau ya, even the coaches, even the players, management and whoever are involved behind this, I bet you $1 million ele expecting le results lea. Opong ya. Ele iai masesinga expecting se result fapea. Nobody. Ai wa ole nei o lea ua tātou talatala noa nei le nei taimi pe ua totongo a malama ma whaatupu manatu. Ia makako koe kilo la ia i le second chance. Ma tātou toi tilo ia pai ma la fai. Ole fisili. From moments before the game kicked off. Nga iai se si nga mawhau mawalunga. Pena iai se si na sauni e talia se to i lalo popo. I think nga kako expecting se faya inga. But not to this extent. Ongi hala utala. Na tātou expecting lava maybe langa o perkangia ele fou ele ha o inka alo poi foi le best team ele o ya remember England in 2017 o la tou le sa final e ui ele imanuia le la tou mo fainga ya Australia pa o la ko lenga so champing ile last World Cup so yeah to be honest for you, o te le expecting kau ke malo. Le o te whai atu sau. O ke le expecting kau ke malo. Ae na matua mamao maso umafau. Se tu ai ngā malolo whapea. Kusa ngoka kilo ko ai ngā malolo fo ile a mamao a ia le ngi aia engelangi. Maybe 10, 15. You know? Ko ai ngā malolo nga. Whaamaka o whia le kau ke, e sa au le lei, mana ia langa o tātou ia. I le whapeo whila a tātou tuli au pui, na au le winga o la utala. Mana ia le tātou whaasoa le lei. Walanga e manitole ufu ile, e le sili le tai ile kapuai. Ai a masaa ngelo loko i kapuai. Ai e vai a kue whaale ka i maile wadi ia ka. O na sai loa leo le tangata tapua. E whai ngofia kau ke karia sa o le lei. Ele mua umangi wa ia langa ele e fo isi si whapea a o le winga o la tatala. E te tauana e tau tilo atu po o le asi vaenga leanga kau whaale kongu. O le ala e tu atua mai lunga o le tātou porkala mea misero o tātou updates. Whamata o fea, where did we go wrong? O fea le na tau lape ai. Ia sau kilo. Ia, so kikiro aku. So kikiro aku. Ia, awete, lela utango e whaima whaaso atu na inisi o whina ngalo ie whaadia mai runga o tātou prokalami. Ia mare tua, o lo whawhia ngalo nga. O tātou wa, o lo fwoi manantu ia na oni langona e whati ala langor kangkalofa.
e le mili fahu iyo e le mili fahu e avela tu walalo ma batu fa pena e au nga mo la tu fu ita penanga Tom Wiki Fafta Asiata mo faasoa e matautia le mea le o ia tupulanga ile o ia ke lo la kamale sa mana ia le finangalo ayo le o le news updates foi le au kalipi lo ka fia mau ali Tom fe ai soi ai se mai singa kalipi foi le reka kuku Rono dalori tui no fatu ke lo le mali e fafta ile faasoa Rono Leanga maya matou umaina matou mata ila loi Hamilton ile weekend le sa matou mawela vano mata ile talonga le ai ile au nga fa ki nga udo sparks o le ala na ile tangata le matou au mata na faya tonu wal tala le te sa no le tau o maya Rono fafta sa o le e famel fina ngalo stasio uso no matou mata o ke fa ko le wali i o puane o te fatole o wali i o pai mala fa aka alo mai ngai la ko kalapu aka alo mai ngai la ko kalapu so le matua ave a ko ile loko so le ali pi fa kum lima mai le tau le sa tonu ale e ala va ale le ya maru fit ngalo le au mai e pa wale le upu ka ke ave ya o yo le fa so pele tanto fo tai lo pene fa mo lungar si tau ai sao e pino fai atu tatu fa so ai manga ia ke ro ka ko haka e ser pele lo lotu ora ka voile le manu sa mo ale nei wo so ia mai fa nga suia le to sa mo ale nei wo so le se si to o le atu lo wo so nei man mai o si ka ko haka o ia e kei roa lau tala, ever since nga sui mai ei fai ngā upu haka. Ever since nga sui mai ei, mana ia fo i ole whaatupu manatu. Ia ki hau, ever since nga sui mai upu fai ngā haka. Wa kōsai fo i mali tensions i le au supporters. E te tau i o e lau kala lea. Ever since wa sui ei fai ngā upu haka a ka kou o konga o malako o afo ia, ia, ma mau me fa penga o pe wale ko o ko ngol malai la le melia a wa kele wa mai wata va ai le influence le melia I ku pulanga sa mo ku pulang kong ai mai se ya mana ya le mai ngale mai fo finga lo no winga ya se mta upo tona toe tiro mo sila ya le au fai haka ma le au ila to lo tua to singa upo ngi haka ma finga upo haka ya Lucas hata lo fasi uso ia pupi male maftanga ila lo asiata te tauna to sweet coach levanga coach le nata malo ma tua leanga jo ko puanga result leanga ko e oki langa game plan ia man ia oki kau au kamera pomonia ya wa borisia nga langa fenganga fengi suinga i ko inga ai man ia te lo tele tilo nei le talonga e matua o le lo penga I se ka ko game plan sole that way o kere la utara mo ya o kere follow kele le liki to be honest but e ka ke fia e kau you know I miss it tatu talonga le to Samoa I'm not as fans ole liki e pe o la u mamapo le yungi peita aka vai ko ngai ka ko kalonga e pe ole old way old fashion ale nga sa wele likilaso nga amakar ka ko lima ya lola kaya lalo lola kaya lalo lola kaya io pe fo ngi pa wa nga tato me na fai standard kama foi le ki rola e utile lo pole ase matua magical le coach o fai le melia mana tua e sa o e fina ngaro le bo kolu I World Cup por coach le to bo kolu I ka ko World Cup le ia ingi result la bolunga mai lunga pe o konga le le na semi final konga le World Cup le na je nei
o le ana o le makua i mamapo haro ka loko whape i le mele. Ia ai sau le result o le ta'alonga mua. Such a defeat. Fo ilele ai tasile na vaenga. Mana ia le finangalo. El tofa le ilua. They've always said o le first game, no way. Se ila kiki fo ingi sko. Ai o le ki. Ia le na, se au le to fine, pena ta fai atu. Se a leo mai, a fai fo yo o maua mai ila to o le management le tatou por kala me mar faso. Pena o fai atu. Iyo e le tatou coach mar pulenga mai se ana yuso le Tuilangi brothers. Tate alofa atu fo ile ele ai ma se si ele o yeso ngau. E si ikia ele am se si o le fale anga mai o. Le fe ma se si o le nau toso ilalo ia. Ta vai atu le sa o lodo o le foi auso matulanga wa o perkangia pe o se lanto a second hometown le. Le vela tau mo fai lanto ia ja. Wa le se fa inga ai me se foi la tu ta penanga ma fa malo si au wala ngai ai vai ni nga luenga a feleti Tuilangi mana yo na uso le fai. They make them feel at home. Le ngo perkangia fio lolo pe ngo New Zealand, pe ngo Australia le fai ai. Yo la ka mo fai avatu le public ma le Samoan community support fo ileli. E wrap around na e loa kama. Hey, we are here for you. A lo wing or melia. E fa lo ko ifale le fai ngor melia. Fa ko le game plan ale so finanga. So o tulanga la na le mana ya fo finga lo to fine ya tofa. Vasa le lisi wow la tato vatu na inisio na ia finangalo. So fo mnu Asiata manto wala to pole manto ko. Ya sa o le vasa mana ya. La we ko fifinga ko vi kiri se kingo. Ioi. La FFL ko vi kiri se kingo ai. Mana ya fa so. Fa vai lui the coach go through the coach history. We needed to change the coach final. Mana ya. Tasi le na vaenga na usau ma ui o te fa so ai. Mua. O me ngo kilo e lo utanga tai list tanga ta coach. Ai wala lau mai mo. Te lo le vaenga nga makua matua I fisi e ka ko engelangi. O le speed. Me mua le. Tau sila fo ile le score nga score engelangi mua. E lo la mai le polo maka mai engelangi la e upa ku ka ko ka malai chok mari e ku. Matua o le telefone na le na ko la le ko fa fonga me foi mai mai pese sai lingia al fuimu. E toi ko la ile toi restart. It's all because of why you slow down e ka ko kalonga. So ila utilo. Number 1 ngai fie ka ko ya engelangi o le speed o kalonga. Too fast ke le fainga engelangi. Wale mafai. E fele mafuanga nga ile afa muri ko yiki a fie sikoa. Te lo ana toe ana fa pe ole afa muri e ono sfurmi ke lo at sela. Tulanga le na. E fesilingi ai fo ila walanga ole upule na au mai fo ile le tulanga fa atasi va yaso talung tau tu fatasi. Ya. Se ka ikaia. Tati tau musu e so na faisa ta fa so ile tulanga ona a fai ua masani fa pe mai ia tiro fa ya onga ele lava le 1 week tu fatasi ya. O la tau na hata mamai le na tu ainga tulanga. Ai isota vai-vainga. O ta ai longa e sao le la tu ainga excuse tulanga o le top level le iai. Ka tu ai o la fefoko aku fa kasira o perkangia I wala ngol to tele o purchase ia mai sia orienta alo mai o le na ta alo mal NRL Australia o ia tatou nei I Southern Hemisphere. So ora vela fatua avatu fatua tu fatas leisi vaenga e na o tatou lava le au. E le ia se tatou friendly game fo ile le po se se ta alonga warm up pa game. Le na fai malava ta alonga is. Na tatou wa ia e fisiringia fo po le ale mafuanga na fo ina le tupu le mea. O le number 1 la nai lau tilo. E se la e li ka ko kamari. Ya ita tau le ta ua le upuse se la walang o le fatua umatu le NRL o le speed le ta aro le Penfas. Pe yo tasil na vaenga tele na dominate le au le Penfas le NRL le telo ta alo. Va ve ke le la ko speed kuma la ko skills so inga le a mar game plan e lau te whaunga ina tato. Ya faila o le sau e silo. Kua ko faila ia o pia no fai o game plan na le no vai to fai. Lola Sasao, Kaya, Pakaku,
lola sasao kaia pakaku lola sasao iyo mana ia da mai fa finga lo tom asiata o au uma lo nau uma ile malo sa olele so ka ko ya oilesi tama Samoa iyo so uso ya Mr. Police that's how you humble them boys uso iyo backing to Samoa still backing to mana ia e sa olele ia e tau te lango ele hasi siri o se vangar kanga kaile moni lana support le tato au matulang va ele o ango kiri umoro le fia maka le tato tau fai pe tapu ai le tau mafai ngal tato au a tonu ele lava le taimi tu fa tasi ai nei tama o sa ulea vai nga I lau to fa asia tamana ia ene leo tonga fau mana ia finga ngalo na ia tele le finga ngalo songa ia ene leo tonga fau kasileta eso ia ko karango ngaka paron io to telefata lo fati a Daniel le tuala ma maftanga ne vanga la fia me se fo ia o sunga ya olo io mana ia faise lo tu pe yo fiki e ku ngaka ciao sol o mata alonga fiti kasira le me mana ia le fa so ma ia sunga ya olo esa ori ia o sui a koa fikiri fai ngol le se haka pingi ka mas sa pese ro anga umar pese fa kai ka alolo e uia foi lá ina o malolo ai luas ko fiki su mika si ka ko kunga ia se mai na fingar su o se fa ke ia kama ai ole o iyo esa o mana tu al finga ngalo sunga ya su o mangkua I fingalo o sungai yang suur kalar kami kifo ile le long kamai le long akong anga sawar kwa kamua su I ulalo le sau fai long kama su I ulalo le e maworo kulang bana tu fai lanja tau Samoa nga ore kolu wa fo ile mua e kama fo ile alo ia le siro vai nga umma ya on kolu mua misi oi saude kas ke pa mereka mai ki dong kamafa e saure kasile saure ngor ka mai ki ke pa ku dong kamafa mai ya kala le action ka mai ki ya do ko lau mai ku ruai mis ki do mar ko inga fe long akari nga saur ko do ki fo ko ke ba ele fa mai fa okay lo ala ora pio ingale atalo fa tu le sunga ya le vionga ya mauti atalo fa rose Domenico ya ele ne vanga la fiafi io nga eliki eri na tangata afa longo ko kanga ka eli ka ariki tau fa mari lo le sa ele ne vanga la fiafi or ko nga me ala nga le o ka ko nga umar kama wele kas abai or me fa sik si or me fa ki ya kama fa kali ya kule lua sawe oki sawe ko lua su lo fa me fa ko fa le o mai mo alors on sa il ne va ngala fia fa talo fa tu Asiata Pati su ile coach io ma se foi le totelo ilanto ngor proclame tu nga titi Asiata sa le fingalo ele ai se game plan o masani kamiki io vai ngei uma lo le first half o akulo a sweet game plan ai o aku le ai foi se swing io le na fa pena fu ngale le fa pe o ta fa tu a me le ya se si o tilofia e beino fa tu we have the right people the right boys manel fa so no mata tu le Foxtel ele la to news update manel finga ngalo ngai na mai ai o le si tangata commentator ki roi pawanga commentator tau fio o te fia yana pi kau e support ai el Pacifica fa mai le tala they have the right boys the right people but do they have the right plan or fisi ke le nga o le ua maua kama iyo o le whaonga o kama whaamaka o sa onga whai ia lono winga la e pe li fa fo ile pulenga le i whaiaonga
Iyo, si me mau pe anga fasa pe anga I loa ngi coach fasa mo si fa longo me. Tal si fu episode swani ia na yuso ia la to te nga lu fatasi. E ta hua ina ia episode swani ia tu ia. Ia ma fa o tu ile tu langa ole. Tatu nei tatu fa so fina ngalo ta hua lo fina ngalo. Le anga pe no fa ia tu. Ele sili de ka I de ka. Wa yo la fo na le na eita. Ma le fia malangona fo le fa no. Pe a sauni result la ngai ma mai le tava ai ona fu o le au o le tatou o tunu fatalo fa so fa fenga pe sa le longo vi itu nga mala tasi la ma fu anga le lava le tapenanga alo fatu i tamma le tolo tamauli e sa ngo ma so ngai fa fenga io na la kapiliki e pa tonu afo atalo fo so fa fenga ya la kilo fale le mafuto mai Daniel le tuala sa unga ka sa le fa so ele fese warm up game I'm still support our boys I've tight Jenny Ali e mafua nei me uma o le lava tu peta pena ko ringi po le precision training ma no lava le on sa io le tele o fina ngalo fa alia e tasi lava le onga nei me uma ina ia lo manu ia fai va tatu tama fanau e dei lo le temina ina ma fa so na fai malisunga ri coach le tatu e fai atu ala utala le o ke kilo lava so ke kilo prema suil fa ulunga le rugby league Samoa o le van kaunga suil coach mana ia tasi le vaenga o mana tua le temile nei ata tu tele yo SMA mana mata upule e pa wa le au le tatu o tunu e pia pa wale le kaimi kau ki loa ai tangata ia le au. O le taimi e laka le World Cup. Fatu inga le pe yo le manu Samoa e le au le yungi. O la ta oto le la tau fa amaru malunga le yungi laka pia Samoa. Ma tu langa fa pena. O e le tele so umala malama I tu atu o le faafuenga o le au liki le tatou atunu. Iyo o le upumoni na e mana ia fo I se taimi o le asa ai ili e le porkalame. Awa pa wale upumoni na olo tai lor fa ya onga e matuata le lo po ele manager e tate le lo po ai po ye fo sela to ofisa au tu o le yungi la pili ki Samoa to ule marmala ye lu ngala na fo ina le fa tu po manatu le fina ngalo fo Graham a kauli e sa ole le ya ele pe fo ile le bingo ra utala ele pe ole au fo ile manu Samoa e matuata oto you actually know the contact people ma lato no foanga ma ofisa autu ma vanga pena ai tasi le ta vanga ta fona tilo ia ia wa fo ita ta pena nga mole tantu au ma fa so ma le sunga mole nga tele Brian Lima mo wala no na ma wese ma fa so ai le ito tu atu sa mo ta pena mole ta blu sanga te to fitu Hong Kong le ole a mata nai va yaso no fa ile ofisili le ofatu no fionga mole nga tele o le a lau wha amalo si o lau sau upu muli e te avea I au tamata alo ai le ita mo e te tono le malai. Ia pola efo I lau message muli lava. Ai wha maili sau noa ngā le sunga le whaia o. Mai Asiata I tele au tala e whaia au tama. A o le tala muli o ke whaia ai le io e ta alo. O le polo la kapi e le isonga whaia ai. Tulou whaafonga le tulou. Upu le vatu le ngana fa fa ngofi e le saunong o le polo la kapi e le aiso na fai ai e pule le wingo le tala e pule ale polo le me fiki ai e le peo se polo voli a e po ai o se lau pasengero expecte fiki i o le polo la kapila e le aiso na mafau a o e le tamata alo e te faia le mafau o le polo la kapi iyo ma ngai ia va pesol se foi ali yangar ko so ngai muri ankile abore na no winga o oe e tango e faia le mafau o le polo la kapi le winga o le famatalanga e iai le plan e te faia e iai le game plan e te faia ia taua foi la le na fa manatu Paule la walunga I la utilo nei me oma. A tau si de sila nei le tele o le vaenga te te vaita ita iai. Ta ilo ina o ta ita. E le tai au wha iai fina ngalo lau tele o le tatou tunu. Ai hai si de sila ngai. Ngā pau wa le vaenga I tele na vai iai le tatou. Au ka a alo a Samoa. Ta tier Pasifika lau kele. Na pau le vaenga o te mai tau wina pea e tele na wha le tonu wai tatou tamata alo. O le maangava. O le sila.
E pe yo le sesela, te lo, pa wa le au le wo vai tunga fu le piwa, le foi ke fia ya tuli mata i le alu la tu le sevens. Ono wa matua tau ai lunga le fito le uri. A tato vai fu tato mansa mo sfuru lima. Ma na yo la to mo fainga ai tele au ta alonga tau tilo tu. Ia ole manuia la to tau fiu finga squat. Ai ka ke vai kwa wa makang sa vari mai fa penei pio le ole tu langa le mana va ma tu langa fa pena sa ule to sa mo ole tu langa lava fo i le na vai tu wa speed lenga pinge ka ko engela anga paka ku ai lalo lola ale ako paka ku lalo lola ale ako io sa mama na yo la tu game plan u yo le fa tili foi mo le to yo so fo ile la mo tato wo tu nu e tu mu i va nga na i tato ti tu e tape na penai mo lisi tai au fou. O le ae la walunga lo ufa atua tuanga. Ma la walunga lo uloto. Wala ngai, te loe te tau te le fua ina foli tātou pulu i a Chris ma falani. Ia wau le statu tālonga le la sone o Chris. Le tunu u le fasa mwanga o Chris. Eleni, le na, le tunu Eleni. Ia, awa le wal mau tinoa fo. Ia, ai se longo se va venga ona fa tu ila lole falani ma Kriso engelangi. Ai tau wata mai. E ono o le lua wa mana tu o le lua pito ilunga i le pa uma no fole quarter finals. E alo no winga la a tato le leila va tato talonga ye lua. Ia e mafai ona fa pea e tau te lona lua. Walanga o le awa tūlanga mawalunga mawa au whainga kālea le sa whakarikali fo ia engelangi o tato. Ia le la ua mo watu le na whainga tā mo engelangi. Ia tiro le whainga o fieni sio la tu talonga i tutoe mai a falani ma Chris. Ia e nana ma fuana te whaitu la te tala i tauna tātou sao mai a falangi ma Chris. Pe a fua i le tūlanga o le talonga liki. E le o se talonga i matua la walunga tele i atunu ia. I tau whioloro mai la falani. Alu winga le na e leona te whai atu e le seuta fieli e sesi. Ia fuafuanga ia e mesio le malosi. Peitai. Ia, o le tilo na ma le vaavai atu iai. Ai, o le winga o lanta tala. E lau alunga le loto. E te tau ona mana ia. Ia wa a kakolonga lua. E kau ke oso lai le ngu merakasi mai le sipuru. A sau ngei la le ngu merakasi mai le sipuru whaka ika inga o skadia. Pe sau le ngu merakasi mai le sipuru o ngi usila. Kamala ngai oso i ele longa lua. Ia e oso kako ngu merakasi. Oso anga i le ngō mela lua le si fo i pulu lai sang. E wha pēnā le. Le au ngore tūlanga. Le ua iai. E tā ua la. E le tātou, ave le tātou lango atoa. Awa fo ine o tātou whaatotoa whaiva. Ioi, pe upo le aturo. Awane o tātou whaatotoa whaiva. Me se o lau tapo inga malu Samoa. Ia, e to e varvarusia o le whau. Tu maua. Iyo, o au kele o tele i loa whaatasi le whainga o le mele o le sparkle. A ua matua i o utango lava whaatau le package o ila i loa. Ia, e matua ave a toa le lango sua mo na i o tātou uso. Tama whanau o le tunu. Iyo. O le tele au ki maka mai lungo o live o ia share solo mai e to tele me se o le Sky. Ai na matua whaatau lava o le lango sua. Ia e uia i fo i na matua whaati ngā urula unanga le sparks. Ia ai na matua ono sai lava. Ia ono le loto nu uma le loto alofa. Tama whanau. A fa pe foi la ngai li fa ka wasa u Sparks. Por kala me foi le te tango i ma Sparks Sports. Fengo fie. Fai vona i tango i fai show lo support ya se foi la kono suwa ne tatu tama whanau. Tatu malolonga. A foi men malolonga. Tatu fa so. O tai au. Le tau o fie le palemene. Fasin tatu tala winga de keiso le ale puli e monsieur le fionga i tuila epa sunga tuila epa ia i le to foi mai pa mai ale tatu malolonga ai mai ia ona i mathematics o le tulanga o le fono i le soteo po fiele la di lifa ia ia monsieur tu le mita inga le tinu pa mai tatu fa salon fa business nei. The reason why I love Talofa Voucher, it's easy. It's super easy, it's convenient, and you can basically order anything online for Samoa on your phone and really right here from my couch. It's that easy. You just go to www.pacific40.com
And then you select from a variety of services that's available on Pacific 40. You can even select a shop that's close to your village. So if you're looking for a way to help your ainga in Samoa, this is the perfect way. Pacific 40 Talofa voucher. For you, for me, for Samoa. O le tautua ma le auaunanga o le Maota Samoa Service Station nei tuanai matu. Mātou te utuina lau sā ma le tele leo nisi matu auaunanga ese. Ai le ngata fo i lea, mātou te siakiina fo i lau tāwale. Mātou te sapalaia fo i swahuu mo lau tāwale. A whai fo i o vai pa o lau sā, a wala te popole. Mātou te sapalaia fo i ea mo lau tāwale. Mo lau nofo silafia, mua, ta pē lau tāwale pe autu. Lua, ta pē lau telefoni i le taimi e utu ina i lau tāwale. Mana tua foi, e matua i whaasa ina le tau mawhatapa aina foanga whape nei. Wa iai foi au nanga i lunga o le Pacific 40 e whaatau ina ai le talofa voucher. Maota Samoa, o le Maota mo Samoa uma. Mātou te fia e au na pia mo o e Samoa, whawhetai le awhio mai, we'll see you again, and God bless. Te mera wanti lea ua tāntonu le tū lai ono i le tautua whaau alau BluTV e maisa le programa le Tautai A'e. Mbale manuia whaiva o le tāntou kutunu le reivanga o le awhiawhi toi taliu mai ai o le programa mai mano longa masani. Pe ono whai atu. O lea ua lewa ona loma mai ia lea so whaatulagaina lea so sifuma le valu. Lea so atea o lea. E toe tau au awhiai le whanausu o le tāntou kutunu o le bale mene o Samoa. Ai maise lava. O le alo te ai le mata upu lea sa toe whaatunuina ai e le whamasinonga. Ina ia toe au mai le avanoa e tali fo ai tau wai. Le sunga yantuila e pasa i le malialenga oi. Male to whale ala i le pule rimoni ai afi. E tusa ai o le tūlanga le sa tūla i mai i le whaiunga al parlemene por contempt of parliament. Ma le tua foi la. Mo la usir fia le to telo le tatu butunu. E pau ale vaenga le na au mai e le whamasinonga i le mata upu lea. E le i whapea o whaalea o ngā ina i e so enga fo ia le pale mene sa whaia ma whaamaoni ai. Le sori tū la fono le ai. E le o ai ai ngā lava. E le court po le whamasinonga. E le o ai ai ngā vaenga na le komiki fo i le so ale pale mene le sa o la tō whaia ngā whamana mata upu lea. Na pau ale vaenga le au mai. Ina ia toe tuu le avanoa. E iai ia le Asiata tau fo i le leilalo le whaavai atu ila epa ma lelai le pule. E te tau wai ona la au wai le aso le sawhia i le whai unga peita i le i maua i le i au wai. Mara tuafo. E whaisi tau maa ale o le mata upu nei. E ui na le i au wai atu i to tono le pale mene. Ai sa whaiona vatua la tala tusia fo i elena mai mana tō fo i lena longo mai iai. E fo i lisi taimi lena whamai na video call lanto ma whaia i nā le whai unga. Peita, whamai le tūla whono, mai le whamisinonga, le ai. E le o whai mai le whaavai e video call, pe record aku se la i o enga male la, o le ua, o le mere le la iai, e te tau fo i ona i to tonu ole Maota whono. Walanga tasile na vaenga na tele na sa ye le fin ngalo mafsiringi le totel. A fa fe fela o le fai mai ngalongo ai ai. Ane tuole na sa mani foi na momoli ai ai le sa mani ai. Ina ia mafai o la ua mele le ai kaunga awai mai la ngole la fai mata upu ya la ua. Peita ile awai mai. Ai na mai o la io enga tustusia ma vaenga fa pena o nga mau me uma. Ele itaulia uma i fa menga fa mesinonga. Pau e ala ngā o vahenga. A o lai tū maua le unga ale komisi su e ale pale mene. Le wha maungianga o vahenga ia. Mana tua fo i lena tangi le ala i le pule matu i la epa. Ina ia wha alea o ngā inga. Ma le su enga komisi su ele i aula ia i nā le malo si anga le whainga tu la fono. Ale wha mesinonga. Le koe wha fo i ma. Pau ale mata upu le la i tai au. O le toe susua tu i la ua tu o rua ia. E toe au wai tu tonu o le pale mene. I o i tono le motafono.
ia ona taatia o le fesili la mo merkasi hale la fia kalikai au. O ai e faa masingoinga lea ia kakau lea ale to alua lea. Lea la ato e vatu i tono le parlemene. O le tali. O le fono au faitu la fono le parlemene la. Lea la na utano to e tau whaakilia ko le vaisua lea. Ele mele la ato putai au. Nau. O le manatu o le tatou proklame tatou whaasoa. O le aso finga ngalo o le ase mea la aku bukai au. Pai, o penal tatou whaasoa iai. Ta upu lau tele tau ti tara noina. Ele o whabefo i o yeise minista he fisiringia le nei taimi. Ai o lea ua tātou i whaiva uma o matenga i le taimi le nei. O lea ua tātou tuli mata ngau e peo le tala i le ufia le teini o sina. Po o fea o le ata o toai. Ia, suatanga o le vaatele le aso atayau. Mana tua, e lua vaenga ia la ala walunga tayau i tātou matenga. Le ala fo ila lea mana ia le whaaso meo sau fina ngalo. O lea tonu, o le fisiri la avatu prokalame mai sau fina ngalo. O lea tonu lo fina ngalo. Anga whaape o oe lea la e whaia. Le whai unga tayau. O lea sau fina ngalo, o lea se me tauna whai. Eo, o i tui e lua le la avali atu e tauna sirisilai. Awa o leo pumbongi aia. E lua whai unga e whaia le palemenge kai au. Whai unga mua. Ka urola le umi. O lea le umi. Lea la whasalai la ua. Ia, whai unga nga. O leo tasili na whai unga. Whai loa, po lea le umi e ala i se lafo. Whatuina le lafo. Ina ia wha amao nia loa le tasi le tausanga. Pe kasi le masinga. Pe lua kausanga, pe tonu. Meaning, avelo i le time frame, ai wha au wha salanga. La nga le u wha amao nia, mara tua i le o ai hainga wha msingonga, le wha amao ngianga, e ala i lalo komiki su e le pare mengi, lai ona lava i court. Pau ale mele nga ya ma ele kula fongo, to e avatu i to tonu. To e avatu i to tonu. Le nga saka kaunga ya ila ua. I ko kongo o le mau ka fongo, i le kaiminga whai here kou i oenga. Pau anga o le menga misi. To e whaasoro muli la le menga, ai koe avatu ila ua i to tonu, koe whaasa o le whainga o le menga. Pau anga o le menga mai whamsingonga. O le wha au o le whaasalanga, ma le wha au e i le ko wha a le palemenge. Kai au, lea la tupu tai au. Ioi. O lea la e vatu le tātou whaasoa, e lua la vaenga tāua ia e vatu i lo whina ngalo, a maisau whaasoa lenga o le tangata anu o Samoa. Mana tua, e ui kau ke le whaia le whai unga o lea whaia le Maota fono i le tō wha tantala. O sui whai pulea. O whina ngalo fo ina o e maso umanantu leanga e sui whai pule mai e fio anga mala la whanga mai tū malo. Le te fio mai ai mo usavali mai fo ia uia. O kalila ia e lua lea la a whirifiri ai tai au. Wha maoti se taimi, ma wha tūlanga, ai wha au wale, wha salanga. Ma le vaenga lo na lua, wha kawhea i lea wau makangi. O le winga o le natala, au mai ko kongu, whaisea o inga, ma uma me uma, ia e, koe wha au wawia. Pea lo tu whatu wha pena, ai tatala mai le tō wha sa mo, tatala mai le tō wha. O le aso fina ngalo. O fea e te tauna ta oto aile nei mata upu. O vaenga i a vatu i lau fau i lau tofa e tu atu fo ile le e vali atu e le prokalame. A ole i whaia mai so fina ngalo. Ia turi mata ima tilo umane tātou o turu ufo. I tu onga, o i tu o le tausinga o le file mu. O i tū o le whaia o le mea tonu. O le kele i o vala i te tauna sila solo ai. O le ito e whaia le whai unga. O le isi tala. Awa o le nga wha au mai arkai mi a koa ngei le. Le whaasalanga. Pe ua le ngata, pe ua le lava fo ile na. O le aso fina ngalo ai le tantou wa. O mi mai so fina ngalo. O le a tonu se vaenga i te tau ona ta oto ai le nei mata upu. Au vaku i kokong, to e wha au la i o le whaasalanga. Ma ko ui ai,
se time frame se piliota pe ona ta ua mai le tula fono tu mau e ta tau ona o Maota e ta tau ona iai se piliota a ora so fina ngalo o Samoa wa penu tu vet o ta tu manatu ia nga o faki ala ai ta ua e to tongo wai malama o aso fou ai fa mata o lea mana ia tele ta to watu to fidangalo o mai so fidangalo peno fatu ioi ia a mai ale me nai lo lava loto ale tu langa te tau ona ia fa au le fa salanga pe ole tu langa wai pa wasi vai suale nga ia ole le yo se kai minga ku ia fa au pe ole ata to wa mangalo pe yo pu fai fu ile anga kongu ole kai me fai le ofisa ia ka ko ava mangalo ye le lo fa malanga le yo dato mtai sili le lang la so finangaro la tato atu lungo le tato ko meni au mai lungo el tato por kalame so kilo ku ia po le atonu le vai nga ta uai fai na fa so mel to telo le tato ta mauri Samoa fa mangalo ngai ko inga mo se lua ana ia sa le fa so ka ie fe ai ku la ise si kai o ai fa pena fa tu mai fo fe ai tu la ise la fo dai o fa pena ia o te fa tu ina se la fo fa mangalo ila ua ia mo se la te iluan tau sa ai se ta mauri kau fa io tau fa winga lua e fo fa ngoro o ka far friend to ilalo ele oni tamaiti tau o ai ua ku usa o ai le umi e fa salai magaya io ro io finga ngalo far ia wo uma fo yup io wo fi up avala ala tu lang ai tu sa o ai fa fa ngofi manaya tu lo maseve kiasi fasili asiata tu ia ile ava no na tasi ona sauni ia ile e shit no sauni ia ile rita no mala Actually, ya ua maua ele faaru valeo tupe ale tunu una ua maua anaya le fionga ya manguti alose to medico fa mangalo ai kukuli o evele shit ya ava talo fa tia pepine navy e lo lava le auro le afi tele fatu tu le pa mena le pule faile me na fai e la aulia le mali to fa ma vai tele fatu tu le pa mena le pule faile me na fai e la aulia le mali to fa ma vai ai to fo e faila fai nga palota ma nei esa o e fo mana ia le pine fa maule te au maia ino mana ia fa tu sa tu sanga ya mana fingaro fasoro kako talo fase usa alweli ya bese fo yo le fritua male ainga mana ia faso asiata ole ava tu peso uia langona so ka ngoe ba langonga ko mai ko makamakangi uma fai mai loa le fa masinonga i toyo atu ali fai fai mai loa fa masinonga i toyo atu ali fai pule lo no winga wa umar case ai ato e fai sei si fai unga fa pea ole ato e fa sala fo e tau mai na e leo mana na o le pale mene e maua le nofo fea lo fani fai atu e fo manu e pokalami mana ia iyo fa fika i le mana ia le e fea ua o le e fetongi a i fina ngalo e leo tau tasi a ole unga tonu ale le tau o vatu wai le fa soa pokalami penu ta fai atu le au mai ase mea lailo lava loto iyo wala na leo te fai atu pe afa pe nei o oe ana o oe le fai le fai unga ya fetala mana ya fa mai si fa wau pere me wa kaunga ya fa mai si ya le mana fo fina ngalo le sunga ya lueli
a ufa mai lor fa masingo ngai ko ya ia e to ya to to ma tu ala foi pena o fa yetu ai bise foi fina ngalo sunga lueti ma tu ala unga le fa mai fa masino ele o ia ina fa masino nga le sa o mari se o le mo li ala ua ma tu foi le fa unga ina ia manino foi mana malama o le ala vai fa ma o le fa ma ngi ala so tu la fono na ba ua le vai sua le fa mai fa masino nga le ai to e avatu mo ko kuli le melenda tituli ai fai mai toe au vatu. Le anga ilalo le tu la fono whawai e tatau o na iai se a ia tatau a le ua tuli. E tu la iai tu tonu o le palemene i le taimi lava lea e whatau nu ua i le whaasalanga. E tali atu e whai sankala. I tau mou me whai lai tatou. Ina ia mana iai fo le tatou whaasoa. Pau lava le na. Tu sa ele o whai mai tasile me e manino maramlama. Ele o whaalea o ngā ina ele tū la fono po o whamsinonga. Le suenga, mga kua foi le suenga komiki su erkape o iar palemene, kioti. E manino maramlama, e kioti e la ua. Ele o whai mai la le whamasingonga. E wrong le mea na, no, a tatou toi fo ina e, la e te maua uma tatou whaalau e tele, le umana e fina ngalo lueli e whaalau e tele, ele mta upulea. Ele o whai mai whamasingonga, se se le suenga. No. Lai ona le lei e le whamsingonga le mea na. Lai wha mai. Na e whaawawar kou ngai sao kou mea ngā. Na pau ale mea wa apa me le whamsingonga. O le toe au vatu i tutonu. Ona e le ilalo o le tula fono whaavai. Constitutional right al tangata lea. E iai le mea na i tau mai e kakaunga e iai le kaiminga whaihiro whaasalanga. Mana tua fo i le iai la ue kongo le mautafono. That's it. Pau wa ngā o le mea la mena o mai ai. Koe fo ia, koe kuku, e kakaunga la iai kukongu re kai milea. Tu sa mana ia ina ia walanga a mana ia nei le winga le la avatu. A avatu nei la le tu inga melea. Fa pe mai ro ia, langa la ufa me whamsingonga, longa winga e pe fōlinga mai, ua whai atu ma whamsingonga. E se le suenga mangua i me i whalala fua le niu. Na mafua na whalala le niu. Onga uangin makang. Ai mana ia le winga o le mai rueli le tūlanga wha tōwha. Le wha tōwha la inga fo ile le fusi le lofa. Mana ia o le vanga rea. O ile si tatu vasolo. Olo to lima sa nu usi vau, si avao. Wha atu le la fo lima tausanga. Atu le la foi lima tausanga e fa marolo so pa inga akoa uma anto io fa mavai lo o le fa mavai ala le tat ta sileta to fa ela ua to mo fo isi ma ta upu ngai lo mamai io ala ya lo winga o le anta to vai mangalo me uma vai mangalo me uma ia itu ri sofo yesu fotai alo pene fai e ka palolo io se mo tato fo i mai le se mo tato to fo i mai i nga palolo ai wai ni si o mana be tofa fa malolo ku maula varkali le anga ele o to anga va e tango fia mata upo le palemene le anga o fa maonia sori tu la fono le anga o le malo tato ele oni malo ni vali le la o kango sa o mai tofa tango sa o mai ia ile mela le no tau valia tu foi lele ina ia kilia ma manino ai le mala anga ile fai unga wata oto mai a wa fisili la nga la utalmonia o le tasile fisili o le alanga la nga pe afa pe nei ta to te fa to fa la ile to fa la inga le vai mangalo me uma ai mana tua o le sa fa fai u fa maungia o la contempt of parliament le o fa maungia komisi so maga ku e ia le court of parliament ia e se foi le ia le fa masinga ia fa parliament ia vai ia fa ia parliament ma la ku komiki so ele fa mo le ai e se ai foi fa masinga ia mana tua le wingo lande talo wai sa o le ai fu ngai me fikala e se le ma ale le nei mta e se le ma ale la ka ko wola ta tu valia le tu la ngor fa mangalo mana ia fina ngalo ina mai la tu
Elea ia masekangaka. Elea iso ngoro fa mangalo. Ke longa ai se vangaka kai e mawale loko fa mangalo. Kakai ele lau lau vavale so mai runga I page la lafia. Fa ku hai vai nge sole. Ai se me se kai me se kasi o ka vai ko kau mo fa fa mangalo sis. Tantia la na alo wingo la utala la tato vali valia la. Okay, o atu nei la fa mangalo. Ole fisidi. Ole ale le songa le la vali atu le mele mo tae. Ole ale le sona le la vali atu mo e uma le la fa sa ungi ma fa oli oli e fio par mengi. Ole le songa le o lo le popo le a o e ni kula fongo al par mengi. Pe e ta u mama ina ia te oe. Ma mafa o tu la fono tu mau o mota. Longo winga mama sangia upu wale to iai se a feifei nga o aukala. Wale to iai ni mamalu o le fonga fitalai lau tirutilu. A e manga o ai faa ioi. A e manga o ai faa malolo fonga fitalai tulo a e vala au kwa ilalo palo va a e kiususu e o a uma meuma. Wale ai na mea. Wafo i o lea e tūlanga mai e mawhainga e sao mai whamasingonga pe a whapeo whamasingonga nga koe whasawa mai oi. A wai po lea fo i lale lave o mea e pauale le mea ke whaia. Mana tua mai. A tato wone e whamangalo le mea lea pauale le mea la e whaia. Nga o lo sawa e ula vale kongo le moka fongo. A o lea so e lau welo low case. La lau welo ungam whaakure la fukeru esi. Absent. Ioi. Nga le absent ha awe ke awai. Awe ke awai. Ia pawanga me faina e faia. Ia ona umarola ia e toi suru I kula fongo. Fa mole ke so yo koe fa e meia. E to mai fela e toi fa mangalo. Repeatedly ole me ala le la fai. Ku so le wa ole a fa onga mai loe e le to tele. Le ala va ale. E fo lau mai ai. O le kula nga le tulanga le fatu ese. O yo le fa mangalo. Ia te au ia mana ia. La walunga le fa mangalo ai fa mata e solve I le problem le ole a solve is this enough to solve this problem mole toi tupu fo ia ole na le winga le na le fa toi le tai tala na o tai tolo ta manatu e le fa ia te au ai se mea ua kakaunga fai fa tulanga le le pale mene le so tai au fa vase le ala fu ole mele stop awang iko kupu ya wiel na pe ko ke fa mangalo pe ko ke le fa ma e fa ago wala ngai o se le fa mangalo le simea o le fainga o le mesa o le fainga tu la fon nga lai wa kiuti ai te aula o le ala vale tu langa o le a mapu e mai le aso atai au awala ne I to e pisa o pe a to e tu fo I ma to e tu fo I le lumana e tu langa le ya talo si ia le fono usu le so atai au te talo I le tua ia tatu tapu ia faiva me se sanga ia ne o le toi li poingo upu fai o malo le so taio ia talo sui foi le anga le le o tatu tapa au sili lang e di lo vai anga na lava na fa so le vai anga le fiafi te bulunga ma prokalame ke kele le palolo isa va o e fa fongo mai o le nai te mo mia lo lo fa mai tatu prokalame e me kere kuri mai ese si foi le malanga mai sa mo so me ska of palolo o le o ti lo bel te telo palolo wa isa fa lia mai foi tu langa te tele ai ole ia lango le ia pe o ke topa tele and tele sa la fai ai mai se le nisi wata na matu fo ngai na mai foi lungo le page le STA tourism as isa va ia le se va ingale na ia tanga palolo fo ia me se ole fe ngai yo le tu ma le taina fo ole nei e se le mata ai yo le to tele ia ole ala vale tau to palolo a to wala fa mai le porkalami ia wa ia le malanga mai ki ufu lu le sau roma meli mai io meli mai mai sa va Asiata ia o talo fa mai wale malo ai si lungo ia le o sa no tau no mai ana po ia sa ia va kule si of palolo le io fa tau le o te polo te na fu fa tau fa tau se tau of palolo pe fa pe o lenga malanga mai Samoa o le ia te au tau no me te le ava mai Samoa mai le fio anga sa mate tai ia fa so tai mai ia pe fa pe ke fia kofo se pipa ava ia len chau ma le fio ngale pipi ia ambe se fo yo lo wa vai atu o le ava ka malo ke le fio nga fa tasi o te ofo ia fu mo no Asiata loli fa to ala tu nei ana na fisa va I Samoa o le nei wala tu fa me fa tau nga ava oi wa matua le tonga ava le te malo ia ai te
fiso tai mai ai e pe fa pe pala se fa matalanga winga le avale mai i salenga i oi i samata tai ia ole ele lava foi ole ava ia fa mo ele tua fa lo fa tu foi tele Mary ia mai se foi o to ie lunga le programa do lua sola Lucas Seaso me se foi fa vai lui ma le mafutanga le nevanga le fa tai haidiki e seta me se foi ia to fine ia pea ia alo fa foi ia ale ma le totonga ia Jenny ia e Wellington le mafuta mai me se foi ia o sulita to fa kaleo pa me se foi to fa le lua fa pe aina pe ma le tele o to lunga le tato por kalame le nevanga le fa mangalo se mangalo le totamali to fine line tu yang ia ma le to mafutanga ia la fufonga vatele po to le tutai ia ai se la nantu ia mai te lu taimi ia ai fa mlia ngale tu taimi le nei fia fia to ona le nei Asiata Pio Vaoliko le tu ala BluTV ma proclame le tau ia lo fa tele mo to soifua mai manu. Lucilla's Realty is here to help our people achieve the best results for their properties. Whether you're selling for the first time or have sold and moved on before, we want to make sure that you are well informed and know what to expect every step of the way. We can get you the best results for your property. Whether you're selling to relocate, upsize, or downsize, you've come to the right place. We manage the entire process from start to finish. If you're in Samoa and want to get in contact with our team, please call Lucilla on 725-0965. If you're in New Zealand, please call 021-082-05466 or email sales@lucillarealty.com. Lucilla's Realty, helping our people achieve the best results for their properties.